Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Обнародована программа празднования фестиваля вина в Камрате. В Гагаузии отметили столетие Турецкой Республики. Педагоги получат единовременную выплату в размере 5000 леев. 4 ноября на центральной площади Камрата пройдет фестиваль вина 2023. В программе мероприятия торжественное открытие мероприятия, дегустация вин и национальных блюд, выступления народных ансамблей и артистов, мастер-классы детей. На ярмарке ремесленников можно будет купить изделия местных мастеров или изготовить подделки своими руками на мастер-классах. В день столетия Турецкой Республики глава Гагаузии и Народное собрание Гагаузии почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка, первого президента и основателя современного турецкого государства. Вместе с генеральным консулом господином Аднаном Хаялом посетили библиотеку имени Ататюрка и возложили цветы к его бюсту в центре муниципия Камрат. Мустафа Кемаль Ататюрк был политическим деятелем мирового масштаба, заложившим фундамент динамичного и поступательного развития Турции. Его реформы позволили Турции в кратчайшие сроки войти в число наиболее успешных стран мира. Турция занимает особое место в сердцах гагаузского народа. Она играла большую роль в становлении Гагаузской республики и автономии. Особое внимание уделяется системе образования. При содействии Республики Турция в сфере образования были построены новые детские сады, дом творчества, современный спортивный стадион, отремонтированы кровли в школах, проведены капитальный ремонт образовательных учреждений, безвозмездно передано большое количество современного оборудования и изданы учебные пособия и художественная литература. Была оказана существенная поддержка в период пандемии коронавируса. Образовательным учреждениям Гагаузии агентством ТИКа были переданы дезинфектанты, бесконтактные термометры, кварцевые лампы. Строительство образовательного комплекса Эрджепа Эрдогана – это самые большие инвестиции в образование Гагаузии и Республики Молдова. Инвесторская сметная стоимость по строительству колледжа составила 220 миллионов леев. С целью уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных водителями пьяными за рулем, инспекция полиции Ниспарень в сотрудничестве с бюро пробации провела акцию под общим названием «Остановить алкоголь за рулем». Сотрудники вышеупомянутых учреждений общались с несколькими водителями и распространяли листовки. Эта инициатива направлена на предотвращение несчастных случаев, вызванных употреблением алкоголя за рулем, и повышение осведомленности о рисках, связанных с вождением в нетрезвом виде. Подробнее в сюжете наших коллег Албасат ТВ. În scopul reducerii numărului de accidente rutiere provocate de șoferii băuți la volan, Inspectoratul de Poliție Nisporeni, în colaborare cu Biroul de Probațiune, au desfășurat acțiunea cu genericul Stop Alcool la volan. Angajații ai instituțiilor sus menționate au discutat cu mai mulți conducători auto și au distribuit pliante. Măsura de astăzi este o măsură unde vom anunța și vom preveni șoferii, persoane care conduc mijloace de transport, consecințele încălcărilor privind consumul alcoolului la volan, riscurile consumului de alcool. M-am oprit cu scopul de a vă mâna un pliant, Stop Alcool la volan. Este o măsură de prevenție care se realizează de Inspectoratul de Poliție Nisporeni împreună cu Biroul de Probațiune. Are drept scop reducerea numărului accidentelor rutiere și prevenirea conducătorilor auto privind consumul de alcool și răspunderea pe care o poartă. Cu Stop Alcool asta e foarte bine, dar la noi lucrăm cu colegii salarieri și mai mult primim boli de parcurs, dacă nu trece controlul medical. Știți cum vor. Dar dumneavoastră, așa personal, când vă urcați la volan,
Ce gânduri aveți, ce dispoziții, Duxară cum vă pregătiți, eu mâine la ora 5 trebuie să plec. Acum știu la volan Serviți? servit. Știți consecințele în caz de... Eu vă spun un caz, dacă aveți timp 20 de secunde. În 2002 am un verișor, trăiește în München. În 2002, la anul nou, a servit un sticlă de un stacan de șampanie. Și ducându-se acasă cu automobilul, odată și cu un copășelea ca așa aia, pe el. Încă în 2002, că poliția acolo așa a făcut. Nu, eu l-am permisul, vreo 150 de ore la psiholog, dacă a făcut urcat la palat, la volan și nu a respectat regulile, sau că le bolnav. Vă dați seama. Și-au plătit amendă de 2000 ceva de euro pe timp și ala copacul ăsta era mărunțel. Câți ani el trebuie să crească și cât folos trebuie să aducă. Și vă povestit cazul ăsta, la dumneavoastră s-a vărât în cap și de atunci, brave, sunteți un șofer extra, poftim, tot și luați, mânați la colegii dumneavoastră care încalcă. La revedere și drum bun! Unii dintre șoferii care au vorbit cu oamenii legii și-au exprimat acordul cu referință la activitățile întreprinse de instituțiile de ordine publică. Considerați necesare astfel de activități ale poliției? Desigur. De ce? Pentru că sunt mulți care consumă și sunt responsabili de viața pietonilor. Deci nu trebuie să mă urc băut la... Nu trebuie să bem, da. De ce? Se întâmplă accidente. Și cine suferă? Noi, părinții. Astăzi, de către Inspectoratul de Poliție în Sporeni, împreună cu Biroul de Probațiune în Sporeni, a fost organizată o măsură de prevenție asupra accidentelor rutiere. Unul din principalii factori a producerii accidentelor rutiere este starea de ebrietate la volan. Noi, în continuare, organizăm acele măsuri de prevenție privind înlăturarea conducătorilor în stare de ebrietate de la conducerea vehiculului, despre răspunderea pe care o poartă aceștia și măsurile care se aplică de către instanța de judecată. Mă refer la suspendarea dreptului de a conduce vehicule și anularea dreptului de a conduce vehicule. Conform datelor oferite de Inspectoratul de Poliție și Biroul de Probațiune Nisporeni, în anul 2023, comparativ cu 2022, au avut loc mai puține accidente rutiere cu implicarea șoferilor în stare de ebrietate la volan, iar acțiuni de prevenire și combatere ale acestora sunt organizate cu regularitate. Опубликован закон о внесении изменений в государственный бюджет Республики Молдова на 2023 год от 25 октября. Согласно изменениям, ряду категорий работников бюджетной сферы предоставляется единовременная выплата исключительного характера в размере 5000 леев. Это руководящий персонал, научный, педагогический, вспомогательный педагогический персонал образовательных учреждений, государственные служащие с особым статусом и военнослужащие, персонал, занимаемый руководящие государственные должности, исполнительные государственные должности, а также в размере 3000 леев непедагогическому персоналу, специализированному, техническому, вспомогательному и рабочему персоналу образовательных учреждений, сообщается на странице депутата Народного собрания Гагаузии Александра Тарнавского. Единовременная выплата исключительного характера устанавливается и выплачивается по основному месту работы работника за занимаемую основную должность, независимо от отработанного рабочего времени. Это были все новости на канале АТВ с Еленой Янак. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши социальные сети: Facebook, Instagram, ВК, TikTok, Одноклассники, сайт atv.md. До скорых встреч! Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха.